Askiki pantaknitaki kun kamaskaptasa hichiru takek fútbol toketakam ya teawinaka uthi. Masurok Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin mana tawkiut Hawaii. Oriente Petrolero tamak pagol mayro Wilstermann tamara tipawai. Nadir golak Oriente Petrolero tamatakiu priwayanja. Kunate Juan Alexis Rivera jupau Kim Satun kapusin Qatar gol chantanja. Pair pacan Vladimir Castellón jupau Wilstermann tamatak pescatun ka Qatar gol chantarakinja. Ukan piros soxtatun ka pakalkon Qatarok Jorge Correa jupau Pair gol Oriente Petrolero tamatak uchantanja. Ukamasin Oriente Petrolero tamak Kim Satun ka Kim Sakalkon puntunisak pechqir chakankiwa. Ukat Wilstermann tamak patun ka pakalkon puntun kaparasak tun kamair chakankiwa. Ukam patun kapusin anatawinyak pakasitat akama clausura yantawin nair kapankrinakaja. Hichuru tekej mana tawi utjanja. Bolívar tamak Real Santa Cruz tamampiwa Hernando Siles anatañ uin pusi haipur anatañ panja. Ukan pirus akanatawis hutir paksi ururu hitayata. Nias kim sakal arumaro akatamanakaj anatapjani. Ukat qarur hurpur anatawinakaj paro cívico indefinido ukhan apaskanej takpach anatawinakaw apasini. Masuroj Copa Simón Bolívar yantawin Destroyers tamak ma gol chusar Deportivo Juba tamara tipasaj semifinal sukan qewa. Sapa gol Marcolino Neto jupau chantawai. Ukamarakiu 24 de septiembre tamak pa gol mayor Deportivo Surcar tamara tipawai. Ukamasin penal nakaut hawai. Ukan 24 de septiembre tamak pusi gol payer atipawai. Ukamasin semifinal sukan qarakiwa. Nia Santa Cruz markat pa tamanaka ukan qapqe. Hichur tekej pana tawinaka uthi. Ma haipuroj Deportivo Fatik tamak Bacadías tamampio Municipal del Alto anatañ uyun anataskani. Ukat Libertad Gran Mamore tamak Escuela Enrique Hap tamampio Gran Mamore anatañ uyun kimsa haipur anataskani. Cristiano Ronaldo jupaj kuna pachati Manchester United tamak Tottenham tamap anatkanja ni anataw tukuy kasukaj janiw anatir mantan munkanti. Vestuario sukaru sarjanja. Ukamasin jupaj hichaj nairir tamat yaqachatawnikasi. Nias masuroj sapakiw wakistasiwai. Ukamarak Instagram apat maya tip ampachaw mais unyachitayaraki. Ukamarak Chelsea tamam anatawiroj janiw hausatakiti. Bank Ribéry jupaj fútbol profesional antaw hait haus asawya tije. Kunatej konqoripau suti usuchjata. Jupaj kimsatun kallatun kan maraniwa. Copa del Mundo Alemania pawaran kasoktan maran tukuy anatawin kawayiwa. Pawaran katun ka kimsan maran Champions League yantaw Bayern Munich tamam patipawayi. Jupaj Olympic Marsella, Bayern Munich, Fiorentina, ukat Salernitana tamanakan anatawayi. Ukamarkiw masuroj Europa token sumoint atamanakaj anataw yapjaki. Nia Serie yantawin Juventus tamak pusi gol chusarwa Empoli tamara tipawayi. Adrian Rabiot jupaj pagol uchantawayi. Ukat Moise Kean jupam Weston McKennie jupampej magol sapamain uchantaw yapje. Ligue 1 yantawin Ajax tamak kimsa gol chusarwa PSG tamam patipjesiwayi. Kylian Mbappé jupaj pagol uchantawayi. Ukat Lionel Messi magol rak uchantawayi. Hichuru tekej Europa token sumoint atamanakaj anatapjarekiniwa. Nias La Liga yantawin kimsa haipuroj Real Madrid tamak Sevilla tamampiwa Santiago Bernabéu anatañ uyun anataskani. Premier League yantawin paqaq alwachiktaniroj Nottingham Forest tamak Liverpool tamampiwa The City Ground anatañ uyun anataskani. Ukamarakiw tun kalwaroj Manchester City tamak Brighton tamap Etihad anatañ uyun anataskani. Ukat Chicago chikataniroj Chelsea tamak Manchester United tamampiwa Stamford Bridge anatañ uyun anataskani. Serie A yantawin Chicago Milan tamak Monza tamampiwa Giuseppe Meazza anatañ uyun anataskani. Pa haiput pusitun kapiskan kateroj Fiorentina tamak Inter de Milán tamampiwa Artemio Franchi anatañ uyun anataskani. Bundesliga yantawin yatun kalwa chikataniroj Borussia Dortmund tamak Stuttgart tamampiwa Signal Iduna Park anatañ uyun anataskani. Papacheroj Hoffenheim tamak Bayern Munich tamampiwa Play-0 anatañ uyun anataskarakini. Ligue 1 yantawin kimsa haipuroj Olympic Marsella tamak Lens tamampiwa Orange Velodrome anatañ uyun anataskani. Ukakiw hilat kuyakanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnitaki.